Halo teman-teman. Nah, kembali lagi dengan kakak teman-teman. Nah, kakak kali ini ingin mencari mainan. Nah, kira-kira mainan apa aja kita temukan nih teman-teman. Nah, teman-teman, temenin kakak yuk untuk mencari mainannya. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, pohonnya tinggi banget teman-teman. Wah, teman-teman, kira-kira di mana nih teman-teman? Wah, teman-teman, apa itu teman-teman? Wow, wow, wow. Ternyata ondel-ondel pocong teman-teman. Nah, teman-teman, kita aman, kita taruh sini dulu teman-teman ya. Nah, kita teman, kira-kira di mana lagi teman-teman mainannya ya? Wah, di mana teman-teman ya? Di mana teman-teman? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada sepasang ondel-ondel yang lagi menduduk di bawah pohon teman-teman. Teman-teman, yuk kita aman teman-teman. Yuk kita amanin di sini, kita taruh di sini teman-teman. Kita satu sama di ondel-ondel pocong teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira ada apa lagi teman-teman? Kita di sini teman-teman ya. Wow, di mana teman-teman ya? Wow, di mana teman-teman? Wah, di mana? Wow, teman-teman, apa teman-teman? Wah, ternyata di bawah ada Teletubbies teman-teman. Wah, kita amanin sih teman-teman, kita rapin di sini teman-teman. Nah, teman-teman, di mana lagi teman-teman kita cari teman-teman? Wow, sini ada pohon cabai teman-teman. Wow, wow, apa teman-teman? Ternyata di pohon cabai ada sebuah topeng teman-teman, topeng Spiderman. Wow, kita amanin dulu teman-teman. Kita cari sih teman-teman. Kita taruh di sini, kita satuin nih teman-teman. Nah, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, pohonnya. Wow, teman-teman, gantung teman-teman. Wow, ternyata boneka boba teman-teman. Wow, kita amanin dulu teman-teman. Kita di sini, kita satuin nih sih teman-teman. Nah, kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, pohon cabenya segar banget teman-teman. Wah, di mana lagi teman-teman ya? Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada mobil kayu teman-teman. Ada 4 berwarna-warni. Ada biru, kuning, hijau, dan merah. Nah, kalau itu kita aman teman-teman. Kita amanin. Kita rapin dulu teman-teman. Ya teman-teman, kita rapin dulu teman-teman mobilnya. Kita rapin, taruh di sini teman-teman. Nah teman-teman, ayo kita cari lagi teman-teman. Kira-kira masih di mana teman-teman ya? Wow, perkebunannya luas sekali teman-teman. Kira-kira di mana lagi teman-teman mainannya ya? Wow, wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada singa teman-teman. Wow, singanya ada di atas pohon teman-teman. Kita aman lagi teman-teman. Kita gabungin lagi sama yang lain teman-teman. Nah teman-teman, kita dapat banyak teman-teman. Kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, nah teman-teman. Wow teman-teman, wah ada Poppy teman-teman. Wow, lumayan teman-teman. Kita amanin lagi teman-teman. Kita rapihin dulu, kita gabung lagi sini teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya kita mencari mainan sudah selesai teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, and comment, and share. Dah.